Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Kushikuichik chuya shunguyukkuna, kankunami Tayta Diosta rikungichik. San Mateo 5:8. Kunanka chaypi kaqta uka hintikunaka, riqsirkakunami yacharkakunami, chuya shunguyukkuna imashina kanata. Imashinami Antiguo Testamentopi kallarishpa parlarka chuyayana kashkamanta. Tierkami chikanchikan ruraykuna paqtachikuna, chuyakuna kankapaq, y Diosta servitukungapaq. Chinallatak chuyayana unguymanta, chuyayana limpio kana, y Diosta yurina wasi templo muyaykungapaq. Chinallatak manarik mikushpa, chuyayana makikunata mayllana. Kutintuki kay Sermón del Montepika, achikpi michuran, kishpichi Jesucristo, shuk riqsishka yachayta, imashina hapishpaka, tukuytik shukti yachirka, tukuytik mushuk yachirka, ashtawanka allita rikuchirka, allita yachachirka. Tukuykuna yachashkami ñukanchik hintikunaka, hawata rikushpa, imatapish allimi, mana allimi ninata yachanchik. Chaymanta hintikuna kay punllakunapika sumaqta alajata ñukanchikka sumaqta rimaytukunchik. Ashtawan imatapish kunchik, ashtawan sinchita trabajanchik, ashtawan alli wasita randinchik, ashtawan shuk alli trabajota paqtanchik. Tukuybimi achikyachishpa shina kawsanchik, y ashtawan ñukanchik alli ñawiykunatami churanchik shuktiqkunapa ñawpaqpika. Chashnakaqpipish mana kungarinachu kanchik. 1 Samuel 16:7pi y Dios nikushkata. Chashna yuyakukpimi mandak Dioska pay sumaq kashkata, hatun runa kashkallataka ama rikuychu. Paytaka mana aqllarkanichu. Kanka runakuna rikushkallataka mana rikunachu kangi. Runakunaka imatapish ñawiwan rikushkallatami yuyan. Ashtawanpish ñukaka shungu imashina kashkatami rikuni nirkami. Kishpichi Jesucristoka runakunapaq shungutami rikukun munakun. Hintikunaka shungumanta rimashpaka asayachishkami kan. Shungumantaka rimankunami ñukanchik sentimientos, emociones kunallamanta. Chika hebreo hintikunapaqka Jesus rimashkata, Jesus yachachishkata uyak hintikunaka shungumanta rimaqpika paykunaka entendirkakunami tukuy paykunapaq kawsaymanta rimakushkata. Rimakurkami yuyaykunamanta, munaykunamanta, aqllaykunamanta. Hawapacha y Dios mandakunpika mana karkachu alli yachaqkuna, alli religiosokunalla. Ashtawanpish rimakunmi chuya shungukuna, hawapacha y Dios mandanapi yaykuna kanakashkata. Chasnallatak ñukanchikka kaytapishmi yuyaypi charina kanchik. Shuktiqkuna kayta chayta ruachunishka, shuktiqkuna ñukanchikta fiñashka katishka, tukuy kaykunami ñukanchik krinataka rupakukta shina charinga. Jesuska kaytami kutinllatik rikuchin, chay punllakunapi mayjan chay líderes religiosos kunawan, chinallatak líderes políticos kunawan tupashpa chimbapurashpaka, chay runakunaka entendiqkuna karka, alli yachayta chariqkunami karka, paykunami shamurka, kishpichi Jesucristo tapungapaq, pandarikpi huchachingapaq nishpa. Mateo 22:36 manta 37 kama kaytanin. Yachachik, mandashkapika, mayjan mandashkatak tukuyta yallika nishpa tapurka. Chashna tapukpi Jesuska kashna nirka. Kanta mandak Diosta kambaq tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy yuyaywan kuyangi ninmi. Kutin, mashnalla y Diospaqman, chuya shunguwan, chuya munaywan shamuqkunaka, y Diosta rikungakunami. Kutin ima ashtawan hatun bendicionka mana tiyaytukunchu. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.